अहानबदा मरोइबा पाउ इंडिया असी थबक पीबा ngamba लेबाक अमा ओइबा ngamlakle haina चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐸𝐯𝐶 फोंदोखरे अमरी हॉस्टेलर मुस्लिम नुपी मचा महाइरोई सिंगना सब कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा बिल सेंगदोखिनबा अपील तौरकली मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी इंडिया असी थबक पीबा ngamba लेबाक अमा ओइबा ngamlakle haina चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐸𝐯𝐶 फोंदोखरे वाफम असि ngasi क्लासिक ग्रांडेदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंदुना पांगथोकिबा DG सापने 2.0 लॉन्च तौबगी थौरमदा फोंदोखिबनी महाकना मखा ताना हाइकिबदा इंडिया असी चही खरेगी मनुंगदा थबक फंगदबगी अवाबा कया लेरमबादु मतिक चाना थबक पीबा ngamba लेबाक अमा ओइबा हौरकले मणिपुरदा हौजिक DG सापने 2.0 यौरकपदा नतना स्टार्टअप मणिपुर माइ पाकले लोइनना DG सापने 2.0 असि महाइरोई सिंग अमदी एंटरप्रेन्योर सिंगबु मतेंग पांगनबगीदमक अखन्नना लॉन्च तौबुनि हाइबा वाफम थमखि हॉस्टेलर मुस्लिम नुपी मचा महाइरोई सिंगना सब कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा बिल सेंगदोखिनबा अपील तौरकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मिनुथोंग हाफिज हतादा हौजिक लेरिबा मणिपुर मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टेल असि ngasiदगी चही 15 की ममांग कुमसिंग 2010 मतमदुगी AICC की प्रेसिडेंट ओइरंबी सोनिया गांधी मसामक लाक्तुना संगाखिबनी लोइनना मतमदुदगी हौना मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टेल असि थबक चलाइदुना लाकली अदुबु सही 15 हेलबा मतम असि फावबदा लेंगाकना सब कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा बिल सेंगदोकलमदबा उरुबदा हॉस्टेलर मुस्लिम महाइरोई नुपी मचा सिंगना थमोइ सोकना पेंदबा फोंदोखरे मणिपुर की मैतै पंगल कम्युनिटी की नुपी मचा सिंगदगी ओइना स्टेट असिदा अमत ngairaba हॉस्टेल असिबु मपुंग फहनदबा यादे माइनॉरिटी कम्युनिटी की फिबम फगतलगा मणिपुर पुंबगी याइफबा ओइगदौरिबनि हाइबा वखलोना मांग थमलगा हॉस्टेल असिबु साखिबा पुक्चेल चावरबा सब कॉन्ट्रैक्टर सिंग अदुगी बिलगी अवातपा सेनफम ngasi फावबा लेंगाकना पिथोक्तना नमसिनदुना थंबिरी हाइबसि खंगलकपदा हॉस्टेल असिगी मैतै पंगल महाइरोई नुपी मचा सिंगना पेंदबा फोंदोखि लोइनना अथुबा मतमदा चीफ मिनिस्टरना मीटिंग चंगबीदुना बिल पिथोकपिनबा तक्सिलकली हॉस्टेल असि कुमसिंग 2010 दा साबा लोइखरबसु सब कॉन्ट्रैक्टर सिंग असिबु चही खरेगी तुंगदा अमुक कौरक्तुना थोंग थोंगनाव फेंसिंग चिंबा नौना सेंबा तौखिबा अदुगी सेनफम लुपा लाख 53 नि ममांगदा पिथोक्तना लेहौबा सेनफम पुल्लगा लुपा लाख 115 असि पेंडिंग लेरिबनी अनोबा लेंगाक असिना बिलगी सेनफम असि अथुबदा पिथोकपियु हाइना मरी लेनबा सिंगदा तक्सेलकले मणिपुर असिदा अखोगी माइनॉरिटी मैतै पांगल मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टेल हाइबेसी सुनगी अमखक्तनी लेरिबा इम्फाल गी हता हाफिजदा अदु अखोइदी हाइबदी लाकपा कुइद्रिबनीना का हेनसु हॉस्टेल असि सारखिबगी मतांग अदगी 2010 दबुदी सि एस्टैब्लिश तौखि हाइना ताइ हॉस्टेल सि साबा होबदगी हाइदी रिपेयरिंग तौबदगी खारिबो हॉस्टेल सि अकोइबो फेंसिंग वाल दगी रिपेयरिंग दगी हाइदी ममांग की गवर्नमेंट पाइबिरंबा अखोइगी इकाइ खुमनबद मतिक चारबा सर अलाउद्दीन पाइबिरिङै मतमदगी अखोइगी MD अब्दुल हकीम की मखादा सब कॉन्ट्रैक्टर अहुमना तौरगा अखोइगी हॉस्टेल असि साबगी थबक लौबीखि पाइखि हाइ अदु कई हाइगनि हॉस्टेल सि साखिबगी फेंसिंग तौखिबगी अमामा कोइबा दगी थोंग थोनाउगा हाफ खोटखिबा मैम लेख्रे सुगुमबसिगी अखोइगी पैसा पेंडिंग खरदी लौ तौखरगा आदि लोइना पिथोक्तबगी हाइबा तारे प्रोसेस पेंडिंग लेबसिंग असि गी मतांगदा अखोइगी चही थेंखांग कयादा मसिगी प्रोसेस पेंडिंग लेरिबा कयासि लोइसिनबा चे सांगना चिंबा तोंगान तोंगानबा ऑफिस अथॉरिटी दा डिपार्टमेंट दा थाजिनदुना लाखलाफा फाउदा ngasi फाउबदा सिगी मतांग असिदा अखोइगी लोइसिनबा नाइदबा हाइ तारे लेखिबा अखोइगी पेंडिंग पैसा कैकासि लोइसिन बिदबदगी अखोइगी मतमदुदा अखोइगी कॉन्ट्रैक्टर ओइना हॉस्टेल असिबु साबदा थौगाइ क्या लौबिखिबा अहल इबुंगो तोंबना लाकपीदुना वरी असि तौबदगी खरा खजिकपुदी खंगजरे मपुंग ओइबा वरी असि अखोइगी अहल इबुंगोदगी खंगबीदुना मयाम पुन्ना अमुक्तंग तामिनसि 2006 की अदाइदा सार अलाउद्दीन कन्ना थवाइ यावना तसी फुट कुन खल लुबदा
कुल्लबा चलग निफुना फर्स्ट फ्लोर दने अहमदा ग्राउंड दने ओथर तारिसे ले ओथरना अदे माना तुंगी यांगा सेकेंड फ्लोर हापना मजे पैसा से अदुगी मति संग मा थवाई गाउना सिबिरमी अदे दा खोइना सुम लाकुदिला 2010 दा इनोवेशन तौना अखोइगी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ना कमलादा सिटी कमिशन ने अदुगी मिनी सेक्रेटरी ने पुलप संगा बिरमबनी अदुई मतुंग दा सही अहु मरी लक्ष्य थमदगी 2012 13 लदाइदा नुबी मजा खगा लागा 14 लदाइदा ओरमो थोंग थोंग लोय पाइथोखिदना सि फंग लोय फेंसिंग नि अदुई पार्लियामेंट्री अमित शाह ना मतम लो कोबिरगा सि नुबी मजा कमाइ लेजनो अहिंग द कैद लेदी सि लो सलो हाइदना फेंसिंग सि लाक पुनमेयान तरमनी सि थोंग थोंग जंदा ताय कुथा ट्रेड अमुक लेरमनी एक्स्ट्रा आइटम दा अदु बिनजिगी नो सरकार की कोई सार कॉन्ग्रेस सेम युनाम खेमचान साहब की तसेंग हेक जेमदा मियामी थमोय चिंगसनबा मयां गिदम कथोक माली अन थमोय चेंग सुजगी बथमोय सि अमदम मी थाबिरागा अंगांग मसा ngasi examination asida mayang imphal ps amadi wangoi yenga instruction je changdana ba akoi pibe ya ba changba ya ba jaga jing do adudi jaga changbam jing do akoi main power se thamaga adu modu tawdana ba kan hona se akoi gi exam center sida chhatra se punna ne 172 thaiba adai saida tariba school singdi Pinewood Pravavati College Kamakhya Pemton College hariba school ahum sigi chhatra singje taiba aduga Pinewood kina 118 Pravavati gina 31 KP gina 23 tai adai saida 172 sida improvement gi chhatra amadi yawe magi chhatra sina asigi subject na improvement thagadaba chhatra dugi subject na physics ni aduga hauji ngasi makti English da 171 thai masai da handicap ki chhatra ma yawe bako adu madi separate room da magi lower class hoiba chhatra mana ma hauji exam thari akhoi gi exam si yam phajana conduct tawri chhatra singse matam chana lai akoi vice principal SO amadi leiribo waja singasina cooperation phajana pi akoi yamna hauji phaugi di karikumo crime amta thokri smoothly conduct tawri ado koi center si center number 38 ni aduga koi da tariba students na 3 Chief Minister 𝐷𝐬 𝐁𝐫𝐸 ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯅꯤꯂꯣꯡꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯈꯨꯃꯟ ꯀꯪꯂꯩ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯇꯤꯟꯐꯝ MYKKAE ꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ MYKKAE ꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯆꯣꯡꯊꯥ ꯃꯉꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ CMꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ MYKKAE ꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯟꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯇꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ National Highway 107A haina khangariba mayamna mayalami hani adak anu sarkar asi lakba ikam thangaudana pabung imuina panjarabda 𝐷𝐬 𝐁𝐫𝐸 lusing sarkar asi lakba sembirapa asi matam quality laida yam thana sembirei masi pabung hani laidana thagachari matung darpadasu ana mahaki bor oigadoriba lalambung makhong pukri mapalda leiba khomdrom dineswargi machanupa kaingam khomdramgi mayumda changjekhiba nupi macha amabu lausinbibagi mahutta maral ama sizanduna amadi tawbangami sangalei haibagi matagum polista hanjan thajanduna mayummaktadagi fahanbiba haibasi victim oiribi nupi macha asigi izat khongoinabani asigumba thawong asi state asida leidiba civil society organization singna achumba puthokpada mateng pangbiyu maral leiba sing matik chaba seirak pinaba hotnabada mateng pangbiyu haina mahakna CSO singi pukning tingselakli Handakta aikoigi Thawban Niwo Homdagi Okronsuli Bla Apopa Nabokesor Sin
मागी अमाग होंबदुमिता आलिफो लाखिदबगी पाइरे मसत्खिबदुगी मतंगदा बिकोई निवोंदा सोकोजबा मेरा पाइगी लुट अमदी निवोंबोंगी था क्लब मरी न होनबा जगादा लेरिबा क्लब की इसिन नावसा सिन यावबा अदुगा यूटी औरना कोई कुमंगलाई था पाउनुपना अमग लेरिबा लुट अकोई मेहम से पुलपना अकोई मिफावो अकोई लौखेरोय पुलिस के मोई के कस्टडी द लेरिबा कोई हुजु लौखेरोय any without condition ita dang wai ga koi ne yan ba ko koi kari gi do ai ba matam da noi paisa ga so koi paisa su lo roi nupi su lo roi nupi se ma gi ong ram khai ngam ki masa da sinabi ma gi ma ko oi roi ba khai ngam da sinabi go ma gi mani ko oi ba chaw da sinabi go ma gi ma ko bo koi ba dinosaur da sinabi go akoi gi oi da di nupi ba sa sin lo roi paisa ga su ya sin na roi अकोई की ओइ नदी चने जत्रबा नुपी मसा अमन मागी अस्क्यामना तमोइ छबगा मसा की इज्जत मांगबा मसा की इज्जत कंचनबगी दमंता युमदुदा चंगी बदा सा संतान बदौना ओन उल्टा दा ओना दैना बदा गसी मागी मतकते एपार चलगे एक्यूजु अमा कोइबा व्यक्ति मोइरंबा मादुना गसी एक्यूजु कोइना ताकिबचे सिकी पोसे खाइंगमना लौथो हे मतमदा नत्र दिनेश्वर mama masa koi na lokto ba matam da magi excuse ta ki ba sa mase fa na wa pinge ni adu din na ta na hauso ai koi no pi su lo gi ro adu ba koi na ya ra ga adu ba matam da ma chi wa mi sin ko en sa ai ra ga di mama ba thu ba matam da o ba thu ba matam da la ga ma chi wa wi sin ko ra se ai ra ga di mama pa ko wa ri san ko ba ga sin adu na ai koi na ya na nu ai za da ba di nupi masa sidang ngami paisa pai senjau pai sangalai haidana nupi masa sida tawbase nupi masa sida singna banate nupi akoi puna mo singna ban aida akoi we logi nupi samaj bo khongong lari we mu ase lebak miam na amadi club lekai mai ki jaga de le ko singsna imai ben sini law manipur de le civil organization singsna achum bo thot baga masiki lamla lamjap chung be pu zopala mating pang tong na bal lokhalakani miyam na su wakhal tabirak tuna plastic khakta natana seasonable loiraba potlam khudingma mapung fana segregate tawraga mafam chana thambiu plastic khakta natana chakhum degi thoklakpa arem akhak singsu sunday khudingi door to door collection laklagani masida phajana happy naba eco network manipur gi mai kai degi appeal torakle ICSLC examination amadi ITSE da saruk yagadaba mahairoi singda tongan balup singna yai papaujel pirakli student union chokanglai park suki maike degi kosem amadi bosem na lawba examination thagadoriba mahairoi khudingmak mai paktuna tungi career gi damak achokba yumpham amamam thonba ngamba oirasanu haina yai papaujel pirakli examination singa sida aranba pamba yaudana ingna tikna pangthokpa ngamnaba mahairoi sing parents guardian sing amadi oja singna punna hotnaminasi haiba wafam su thamlakli nakalamarom da su committee on protection of Maitai victim 𝐶𝐲𝐵𝐴 morena moredagi lanjanaduna tongan ba relief camp singda lairiba moregi IDP student singna kanna hotnaduna exam singa sida mikok thongba oiduna sotharaba iramda moregi achangba yumbirel oiduna mingchat purakpa oirasanu amadi sotharaba kunai asiba achumba lambida lamjingba ngamba mikok thongba oirasanu haiba wafam thamlakli amasung satra satri singa sina mai paglaktuna makha taba career sembada 𝐶𝐲𝐵𝐴 amadi more miyamna angamba mateng pangnaba sem saduna lepli haiba wafam thamlakli koideng na luchingba UNLF ka salam ningol sanasam ongbi santi kumari ga mari leina di haina sengdorakli 𝐿 na kudek biduna thadorakpa chirolamada hogiba February ki tarik 15 amasung 13 ki nungthil da phongba pauchi amasung electronic media sing the phone ki ba pauda manipur police na new tekon gi sel khaiba ka mari leina na fare hairiba bisnupur district ki upokpi mamang lekai degi salam ningol sana sam ongbi santi kumari devi chahi kunmapan hairiba miyoi asi UNLF MPA ga karigumba hiram amatada mari leina de haina phongdorakli
Muslim singi senglaba chakhen thana lakpada Manipur miyamda All Manipur Maitai Pangan Club Organization Ampako na yaipa pauzil pirakli. Ampako gi maikede gi thadorakpa cherol amada chakhen tha asina masagi khang bakanba amana amabu awa patarakpada mateng pangnaba discipline leiba asina chingba mayam ama tambiri maramaduna thamoi sengna chakhen tha asibu pangthoktuna apunbegi saktam sagatpada punna saruk yaba ngamnaba hotnaminasi haiba wafam thamlakli amaromda Ampako gi maikede gi ngasidegi pangthokpa haukiba class 12 ki examination amadi CBSE bosemaloba examination singidamak mahairoi singda yaipa pauzil pirakli mahairoi sing tungi yumbi ni khalaga aranba pambai amata yaudna afaba khunai ama sembada mateng pangba ngamnabagidamak kanna honaduna maru oikraba exam sing asibu thanaba wafamsu Ampako gi maikai degi thamlakli Sahitara mga hena semlaktraba Burma Sugnu Road ki Wabagai Lamkai degina Sugnu Fawbagi lambi ngasidegi MLA Rade Samna Semba Wankrei lambi Semba Haukibaga Mari Lenana MLA na Fongdokibada Matam Sanga lambi asi Semdabana Lamdamadongi Miyamna Awaba Kaya Mayok ngaduna lakibani adubo anoba lenga asina hauzik sel tungi pibam phatrabasu miyamgi yengduna lambi asi Semba Haukibani haiba wapam Fongdoki Kumza lisingani gatrama pandegi semba haurakhiba hiyanglam wabagai ima kaithelgi building thasigi aroiba phawbuda miyamda sinaraba yai haina MLA Rade Samna Fongdokre wafamasi hiyanglam wabagai lamkai baza yengsinbegi khongchat amada haikibani mahamna makhatana haikibida ima kaithel asi ground floor khak sanaba order thokpani adubu phamgadaba miyambana maram oiraga first floor hapsinduna miyamgi khudongchana basinli masida Chandaba Singh temporary market set semjinduna miyamgi awaba kokhangani haiba wafamsu thamki First state level KCC Open Tennis Ball Cricket Tournament 2026 ngasi sanakiba match da Destroyer 11 na Captain bu run kunithoi da maiti ba pikre amadi Destroyer 11 gi Khusu Pravesh na man of the match ki mana laukre ningsing ba yabadi ahan ba semi final da Sonalika na no looks kaikhu bu wicket manga da maiti ba piki tournament asigi final match da Destroyer 11 amadi Sonalika ga thengnaragani Bisnu Naha Youth Federation Yaripok BYF Finance Duna Pangtokpa Team 13 na Group Mari Khaidokduna Thasigi Taruktagi BYFY gi Playground da Satharakiba Second Yaripok Trophy 9A Side Manipur Open Football Tournament 2026 ki ngasi sanakiba match singda BYFY bina Mayang Imphal Khuman Leipak Thoikhre aduga Tentha FC Tentha amasung SIC singna draw chatkre ngasi sanakiba ahanba ground gi match da BYFY bi Yaripok na Mayang Imphal Khuman Leipak pu panjal ani amada thoiba ngamkre BYFYB gi mai pakpagi goal ani adu match ki minitra ni thoi chatpada jersey number 38 Nanda Singh na goal ama aduga jersey number 33 Liksana minute kun manga chatpada goal ama ga chanki Mayang Imphal Khuman Leipak ki goal ama duna minute kun 3 chatpada jersey number 32 Samarjit na chanki bani match asida BYFYB gi Rosan amasung Sudina match ki minitra mapan amadi nifu chatpa singda yellow card amam piki ani suba ground sana ki ba topa match amada Tentha FC Tentha amasung SIC singna goal ani chanaduna draw chatkre Tentha FC gi goal adu jersey number 7 Johnson na match ki minute kuni thoi chatpada goal ama aduga minute kunma thoi chatpada jersey number 11 Ras na goal ama chanki SIC singa gi goal ani adu jersey number 9 Rohit na minute nifu kumdoi da goal ama aduga jersey number 13 ko Rivas na minute nifu manga chatpada goal ama ga chanki match asida Tentha FC gi Sankarna minute 3 chatpada yellow card ama piki Tentha Haibung Train Quality Club Tentha na sinduna team taruk na group mari thokna khaidokduna tha asigi nipan degi TQC ground da sanaba haukiba 30 QC Trophy 2026 led Irungbam Birbal
ngapigani Birlal Memorial State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match singda MKS Zinghmairong amasung Thunderstorm Khangabok maipak pangamkre tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match da MKS Zinghmairoina Royal Challenger Moijing wicket rukta maithiba piki Royal Challenger na toss ngamduna hana batting paiduna apiba over 35 sanabada wicket manga turaga apun badan chamaga kuntra manga lauki ani suba innings ta MKS Zinghmairong na over 30 da wicket mari turaga ran chamaga kuntra nipan lawba ngamduna match adu mai paki match asida ball 38 da ran 23 aduga wicket ama lawba ngamkiba and dinena man of the match taki ani suba match da Thunderstorm Khangabong na MKS Zinghmairong bu wicket manga thoiba ngamki MKS Zinghmairong na toss ngamduna hana batting paiduna ahanba innings sanabada over 30 dasmik anida wicket 30mak turaga ran chamga kun khak lauki ani suba innings ta Thunderstorm na over 32 dasmik amada wicket manga turaga ran chamga kuni thoi lawba ngamki ball 35 da ran 23 aduga wicket ahum lawba ngamkiba Wangmayum Faridna man of the match taki atopa ahum suba match amada Thunderstorm Khangabok na ALFA2 Khangabok pu wicket tareta maithiba piki ALFA2 Khangabok na toss kamduna hana batting paiduna sanabada over Taraga dasmik ahum da wicket taramak turaga dan humdra manga lauki masigi paukum da Thunderstorm Khangabok na supnagi over taruk dasmik ani mayok nabada wicket ahum turaga ran humdra nipan lawba ngamduna mai paki wicket manga lawba ngamkiba dolai paibam sahurna man of the match taki Nipan Suba Manipur Players Day Invitational Football Championship 2026 Sanaroi Singgi Numit Pangthok Lagani Hairi Manipuri Student Federation MSF na Thobu Oiduna Pangthok Kuna Lakpa Sanaroi Singgi Numit Players Day Chatliba Chahi Asigi Oinasu Mapung Oiba Thoram Lakliba February gi Tarikh 15 da Pangthok Lagani Hairi Idam Damasigi Sanaroi Singbu Malem gi Thakta Pukhatna Bigi Wakhalonda Manipuri Student Federation MSF na Lamdamasigi Sanaroi Singna Matamadura Utkiba Matik Magun Amadi Hai Singbagi Machat Adubu Ning Singbo Oina Chahi Khudingi Loop Asina Thobu Oiduna Mahairoi Loop Taruk MSU MSF Desam KSS Suk Amadi Ems Kapunna Pangthokuna Chahi Asigi Oina Pangthokadoriba Nipan Suba at Manipur Players Day Invitational Football Championship Lisinganiga Kuntaruk Asigi match fixer gi matung ina February gi Tarikh 10 Irai numit gi hauragani hairi February Tarikh 10 manga da pangthokadoriba Sanaroi Singgi numit Players Day da football final match sanaba khaknatana numit asida mami Thawan amadi Mahairoi Loop Taruk Mahairoi Loop Mahairoi Loop Taruk Mandi Manipur University Student Union Musu Lisinganiga Kunmanga Kuntaruk Singi Marakta Exhibition Football Match Singsu Yaugani Hairi Amadi Numit Mangani Chupna Sanagadoriba Thoramasibu Mai Pakna Pangthok Pangamnaba Lebak Miyamna Sagat Pibagaloinana physically, financially, Amadi morally Mateng Pangbiu Haina MSF ki Maikadiga Apple Tarukli Hauze Aroibada Maroiba Pawmukana Pizari India asi thawak pi bangambal leibak ama oi bangamlak le haina Chief Minister 𝐻𝐤𝐯𝐞 phongdokre amadi hosteler Muslim nupi macha mahairoi singna subcontractor singda bill sengdok khinaba apil torokli Ngasiguna notice window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang asiloi mideng tabiri papunong pamukana kurumjari Manipur के अहानबा न्यूरो पेशेंट्स के अमतंगायरबा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंजय मथक तोंगथामली कायदा हानुकचरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लमी की खुदोंगथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंबा लायंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लायंग बर चंगबा अफबो मखल की खुसु खुलाई अमदी मशीन मरंग कायदे लई मशीना कोक मरी लेनबा तोंगान तोंबा मखल की अनाबसिंग निंगथिना लायंगली lamdamachida neurosurgeon yamna tangariba maramna chingmadi arapa mafumdagi lakpa anabasing neurosurgeon unanaba honabada awaba kya mayongdari
ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯊꯤꯟꯊꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯈꯤꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡ MCS ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯔꯖꯔꯤ ꯑꯦꯝꯁ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡ 24 ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ OPD ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ICU ꯕꯦꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7005534166 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 8974572154 ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ Northeast Window Mining Tabiriba Mayam Punamakpu Taramda Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai Warehouse Worker Gi Tabak Kauri Hairiba Tabak Asi Apply to Biningba Miyosina Presentable and Good Communication Skill Lebetanatana Masagi Chahi Kunmathoidagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadabani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana. Medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhay mangadagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mawdra taretagi haujagani Pamarol Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Aikoigi Office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Lengsin Birau Hakchang Panatamgi Hairabadi Iramda Masimakta Laiba Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba Babina Hospital Leizari Mapamasida Thazaba Yaraba Amadi Selyamna Changdana Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari Pediatrics Cardiology Cosmetic Surgery Amadi Specialty Makal Maka Kayada Aikoigi Specialist Singna Marik Chumna Thawai Hakchang Yauna Laying Zari Aduna State Wangmada Amuk Karigi Chatlugani Aikoigi Manipur Dasu Hogikti Awang Bathaki Healthcare Fanglabada Matam Mangan Biraganu Sel Henatingan Biraganu Aikoigi Specialist Singdagi Malemgi Apabathaki Laying Patapta Yumpam Oiba Service Lobiu Babina Hospital Where Hope Meets Compassion Akupamarol Gidamak Babina Hospital Saziwa Gel Road Kabai Soy Impal East Lengsin Birau Natraga Aikoigi phone number 6909390666 ta call to Birau